Kajela jongi kadon shibun ki problem. Langi pai sheki bordar jong ke Bangladesh, batwat sheki bordar jong ke Assam, ka badai ke para India jongi. Hatu ke sorkar jongi, kalale ayu ia kene ke bentah. Kublai shibun parlak apila page ki video ha kene ke channel kabangi ai kerteng kasi infotainment. Mentaga sengingi haki kubor bakadon kajingban kenturput kinong Assam hapok kasnong lapengap ki parlak jongi ki badan ha kasnong lapengap ki yathu ya ki jinge ki babun bagi sem ha gitu ki jaka ki syakrong kumjuru kiwe ki jinge kabakam ngusi susu dei bakiwan kenturput hapo uput usam kamekhalia mene ngi bagi traisnong bat ki para marjan ki badon hakitu ki snong ki hap banwan yarap ban penperah ye ki jingtei hapo uput usam kasnong la pengap hare ngi de ban ai ke jing yarok ye ki seng bhalang bat kiwe badon benta ban yarap ye kini ki paradok prasnam jongi hakini ki snam baladebru ngi ki don shibun ki jingjia ki bajia kumkine haki jaka balong kaput bat ke Assam ka sorkar jongi kamdei ban sim sting yagane ka kam hoat ngitip bag ngidei para India ban ngisyong hakaju kari hare bakiwei kinwan kenturput dakabor ya ka hok kibriu jongi kamlong ke ka badai hakini kisngi baladep ngi ba ka sorkar jongi kashim khia ya ketu ke jingjia hasora berkelong ke bawan rak ya ke buram ya ke jelah berkumju ya ki briu jongi ki balasyak kran beng bat syak ibeng hakmat ke perthei ngangai skem ya ke ne ke kamru ka badai ka bepentut sibun ya ke syongsuk syongsan jong ki briu jongi haki kaput ka sorkar jongi kan lahi ban le lada kamon kumtangi kerpat ya ke sorkar bakan le baka syongsuk syongsan kanwan hagi kaput bat ka Assam kublai shibun parlok yang sa kenduk pat hagawai ke video.